Hai menaza ibeting chua ilungta pen mene na mai ke pegyo zengkai mamai gumara sam news kade reinsa chuna times biaga na pungwanga radale Ziribam na Tamenglong district ke lungme kuki pram bezet mebone ningting gyo be samrang lia guys Ziribam gane kuki bebezine Mr Segolen Singson haina jibezi Bosco bebezine Sekolet Singson pram zine Paitol village Toksham subdivision Tamenglong district ke lungbe pedu kangya baga zingze paza shapatang na detset pepe hige Ziribam district ke gate na izabam bagumze bluite bengoluze ning dolak leize Mr Segolen Singson du detset pedege plamsimi raling petkamebo joint action committee na salay. Marasam po madaga joint action committee na ranglia guys Mr. Segolon Singson Elias Bosco du kapekyo zikro maday damay tumuye nchisi na tuite luze tu chet kadele zay Segolon Singson du desa za tu chet kabe katsay pom shadibe danay kapekyo zikro sna rimay ge ziri river reking ki molza kulwa taygene ngodo dele ze salay. Zai Mr. Segolen Singson Elias Bosco te kabebam Tita di bechuja police commando outpost kene debe 30 meter gumberu ne lei apose gene Mr. Segolen Singson Elias Bosco du de chet pege Manipur police commando bodu kazoranung kumsale palam ane police ne kangene apo pathong makpe peteleze joint action committee ne sale joint action committee ne saze agumbe pathong makpe ta cookie zo mezet mahange petchebambe amaina railang be magri leze sale zai cookie zet me bone de siira pazai balige tingtina ta to kuran range bam de le kane na mage masi chi perang pedu kangya bagaze bazasya patangne dechet ka bezigene Manipur police tu kanum tube ket tu ga dele ze sale Mr. Segolan Singson Elias Bosco du dechet ka belam Simira zai ka pling begine hindi na samram zegara joint action committee ling pet ka dele zai ne kanze be samram go be kibe chatter of demands Nobel Union Home Minister Sokri gu pe India de rakha ga be de ge psuite pe Amit Sadda ge ro pe ga ne le zai ne Indian Sokri ne apo de ge nzetse palam thai si gudra zai ka pling mega samram ra hagui le ze sale zai joint action committee na nalang be sampo guys Indian Sokri central government nai Sokri gurzi te me bone kunta hadai te set lunge Mr. Segolen Singson Elias Bosco du dechet ga me bodu pepe maktina tingna mi puilang kreming economic blockade National Highway 37 ge tetke gule zai ka chai pomdu de to makule ze sale joint action committee na rang chicha kai ze apo economic blockade tingna mi puilang kreming lung tetke bege ma pathong mak pegene range ze te kan sia be pepe bam za a Sokri ne pachuk prit lukham gule ze sale Toksham subdivision long regulation number Toksham area student organization ta so ne let Mr. Segolen Singson Pramzine Paitol village Toksham subdivision Tamenglong district ke lungwe pedu kangya baga za paza shabatak ne nkima bo ne techeni bedege ningdolak pe na panira tabasam ranglia kai dele Toksham area student organization ta so ne sa za agumbe misu shabasam seyuga bene Toksham long rega lungme te mena daga milung te ka rebe misonga pe ga dele palam ane Toksham long rega lungme bo chuna Manipur dege kabok chabam rege the CE gate na ibamra mihai minane anula kaize tatu zabam dele ze sale Toksham area student organization ta sone sa ze ma sisti mak per hang budu kangye baga ze baza shep takne dechet ka be pathomak leze sale zai Sokri gurze te me bone apo dogen zetse palam kathai sigutse kapling mega samram vera hagui leze ka chewle zai agum beta shabeto ga me bodu pe peche pachang kana ga nibam ge agum be penze mak rang zegne hindi lugum zele dega loze Toksham area student organization ta sone rangkai dele Zeliangrong Student Union Delhi ZSUD ko saret ki guta pungbakak tingkum chang nazang kamadai kumgene tingkum chang nazang kaminge kumgachang hange president ka chi be hange P Akubou du hai minane nsa za klang dele je ka chewleng P Akubou na len Q din bo mareng Mike Laters Zeliangrong Student Union Delhi ZSUD gu pepe president figa kadai dele je sale Zeliangrong Student Union Delhi ZSUD na sam klale si pepet pege rang chi chakai ze danai ke pekyo zekrote set kam mai ke anu Zeliangrong lisina me Delhi ke bambong na annual general body meeting kam election Nagaland host New Delhi ke tetke dele je kchule Zeliangrong gu hindi lesikwa Constitution Article 17 kangene rezi pega belugumze Zeliangrong Student Union Delhi ne telungze anu Zeliangrong lesina me Delhi ga bambong ne tingkumlo perpendui annual general body meeting kam election nai lesina mo bogu kusadet kige tapung baka tingkum chang na jang kam dai kumgene tingkum chang na jang kam nge kumga chang tamui pungwang ram hange ka kalanga deleze Zeliangrong Student Union Delhi ne sale chige Zeliangrong Student Union Delhi gu president ze tamui pungwang hange P Akubou du hai minane sa za songai de lezai ningti wang ka mai nai karin din bo mereng mai du vice president hangge kalangai de leng
Zai Zeliangrong ne zeres yudu general secretary samzai le ne mena finance secretary liangkang mai ko hongam ne game and sports secretary kachakla kang mai na joint secretary gajian sin liu tha mai na women coordinator rakhang lun liu lisa pa mai du assistant public relations secretary hange kalanga de leje Zeliangrong student union delhi zeres yudi ne sale India de getting more ibet na shawa palam rang kon toma bo Indian Meteorological Department IMD ne zimai ke pe kyu zikro screen tak mai ge saze anui north east gulong jaga pambe nam di ramege roting khai te robe cyclonic circulation ting ka khai wangje ting ri banai ting ka phit pen anui north east gulong ya ramege bambe nam di Arunachal Pradesh Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram Tripura banai Sikkim ge ting ri be ting na mi pui mi ngei bam gule je rang to kai de le India de ting mo ibet na shawa palam rang kon toma bo IMD ne pasuwang ra barang to guys buirap something ribe moderate rainfall anui north east gulong raga bambule jai roting khate robe cyclonic circulation ting ka khai wangje ting ribe nai ting ka phit pe anui north east long ria Assam nai kire ki kang to me nam da me sungkling gu level kan sambe perege above sea level ge bambe nam diram ge ting ri le gu le je sale India de gu election te deuge ning ting gyes bo election commissioner of India ne saje hanai ka ke te kyes bambe lok rute set lok sabha election ting kumchang na jang ka dai India de gu body pe mera me wong dui luze samram be ki parliament ke hai kile tu system sab pe member of parliament hange India de gu pe dei na mene mina kan chi belam ge but to ke be pa mengye pe fit face na mai ke pe kyu jing ka ma ma ge te ke gu le je sale mara sam po mene saje but to ke rebe bamze India de gu nam di te set eight stages na union territory ku parliamentary constituency hadai squige India padai na mena mina kan che belam ge boto ke gudele je sale Aime India de gunam di ramana union territories na mai ke pe ge jing kai mama ge boto ke rabam zize Bihar Jammu and Kashmir Ladakh Jharkhand Maharashtra Odisha Uttar Pradesh na West Bengal ge boto ke gudele je India de gu election de ge ning ge je bamba bo election commission of India na sale election commission of India na India padai na men te mna do kyam guys India padai na ma gu te rabe duty changje anui padai na mane mi hai mina na mina kan che belam ge ning ka haro je boto gai lo je kyam gai de le Danai ke pekyu zikro srok ba mai ge marasam po me de Hindu bureau ne marasam lepet pe ge rogaize Indian Sokrius pai ne Kuki National Organization nu ne Kuki National Army Burma dung hangge rem ro mi songa pe pet kaize ki mezet go nam ba kyang na du ngira rem ro pe pet bam de le zai Indian Security Forces ramene Kuki spai me ramedu Manipur de ge ne Myanmar de language se ki me bodu ngira ta te ze bam de le ze enensin ayem na saleze de Hindu ge rogai be de ge Kuki National Organization nu ne Kuki National Army Burma ne zimai ke pe kyo zikro screen tak mai ge sampo ka karaize agum be ka seven dam ga be ka pling be samke tu ga leize sale Kuki National Organization nu ne Kuki National Army Burma ne rangchi cha kaize agum be ka seven dam ga be ze punui kyang na do den sera te gu leize ka chele zai punui kyang na ane Myanmar de ge hasu ge ne ka dei te be de democracy te re chi ga rai ra zai te le ndi ga ra hange ta te zela leize sale Assam de gu body pe Chief Minister Himanta Biswa Sharma ne election meeting Bihar Buksar ge te kyobi ge saze Lalu Prasad Yadav ne kraibe tinge IPS officer spice be de ge pe Anand Mishra du election sapera ka kalanga beze Bharatiya Janata Party BJP kyang nagne sapera be pe Mithilesh Tiwari gu botun samla te gu leise sale Himanta Biswa Sharma ne saze Anand Mishra ne pe kilong nai pugu office Guwahati ge wangze voluntary retirement patabam ge ne pe runeten sogara ki wang bi ge IPS tabam ge neten sogalu bachang BJP kyang na hange hata de gu leise ki wang de leise sale Assam de gu body pe Sharma ne saza Anand Mishra ne BJP ticket ngomalu du BJP kyang du go je bam gu leise sale ka ne Bihar de ge wanga lu bachang ge Anand Mishra ne pe pigo kana gari bullet bike de luze bot ki pro te che bam de leise sale Himanta Biswa Sharma ne saza da gumze Anand Mishra ne election saper rahang rangkang homai belam pagu phone me check de gu lozai da zuria Lalu Yadav Prasad tu kampomai be chira nang leise sale Himanta Biswa Sharma ne saza Anand Mishra ne padage red saze BJP kyang na hange hata to ga gu leise sabe da chi leina pa ne a Bihar me wangra phema ku leise sale India de gu body pe Prime Minister Narendra Modi ne jimai ke pe kyo zikro screen tak mai ke West Bengal de Medinipur ge election rally body me wang rolu ze fu himdi ra me lorate patariam ge saze Citizenship Amendment Act hindi ze Modi guarantee hai mana soga pacham rak maksai pedu rang lia ga be sam bracket le zai Citizenship Amendment Act hindi kangene refugee rei ze gene maksai ka sabe ze gene pe ki plu so lu ze se ki ge ba me mina hai chumsi ma hange India pe de na me to ra pheu ga ne le ze sale
Gaza nam diga ba mere ki ne zimai ke pe ke zi Chris Queen tak mai ke sa ze Israel mena ku me lim hang ze dei ke lim kalu ze pok pe rem ro refugee camp re zi ke ne pe ki blue so lu ze si ki ba be ze phung Palestine de sungang ke kapai be ne Palestine pa de na me min hang kai sai de le ze sa le ngolu selu chilu me weakness ne sa ze ku me lim hang ze dei ke lim kalu ze pok pe rem ro kap kai bi hi ze ting jokun ta ku chum ninge le ze sa le chige Israel spy me ne sa ze apo mara sam kapling be me be chun re ka chang puni ne pe zela le ze ka chule Palestinian official news agency wafana marasam pogaize Israel mena kume lim hangze kidei ke lim kaluze pokpa rem ro kapka begin hana point hemi songa za ka hazam zela le zai he kiube shakubera megne zem nam songa medu mi nam zem bai nam ngai ni be repeat ta to rescue operation tet ke zela le ze ka chule Pi guys ang kingani mele ne du to dele azina lungta pen me na mai gumara sam news tuna time ayena loiga dele